Ndagusuhuje wowe ukunda kudukurikira hano mu murenge wa Bumbogo, iyi channel yacu bayita Bumbogo Real Estate. Imaze kuba ubukombe bitewe n'uko icishwaho imari zicukumbuye kandi za makeya. Tugiye kukuzanira ikibanza kiri muri karitsiye nziza nk'uko ubibona, kiri hano i Bumbogo, gishaka amafaranga make cyane. Murabona ko ahantu turi twitegeye ibigo by'amashuri, murabona ko ibikorwa remezo bimwe na bimwe biri hafi y'icyo kibanza. Murabona ko ari na karitsiye ituwe, akaba ari karitsiye ituwe neza, ikaba iri muri site. Murabona iyi yose ni imihanda igenda igana mu masite. Dore ibyo ni ibipangu by'abantu baje bagura nabo bisanzwe. Murabona ko tugiye kubereka, murabona ko ari karitsiye ikibasha kubakwa nta kibazo. Ni ahantu hubakwa, ni ahantu hari kugenda hatera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tukaba tugiye kuhakuzanira rero ikibanza gihendutse gihagaze miliyoni eshatu gusa, ukaba waza ugatwara iki kibanza. Gifite ubuso 500 burengaho 540, ni 540. Ushobora kuza ukakigura kuri miliyoni 3 gusa. Kiri ahantu heza, ahantu ku muhanda, ni ahantu hateretse, hari muri site yo kubakwa. Navuga ko cyakisesinga umuhanda. Ni ahantu hatakabaye hagucika wowe uba ufite amafaranga makeya ariko ugashaka ibintu binini cyangwa bigari. Abantu benshi bakunda ibintu bihendutse, rero akaba ari nayo mpamvu tuba tukuzanye ku kibanza gihendutse kandi cyiza, kiri muri site yo guturwa muri R1B. Ni ahantu heza kandi hari kugenda hatera imbere. Ni ikibanza ushobora kugura ejo cyangwa ejo bundi ukacyunguka byikubye kabiri. By'umwihariko iki kibanza cyo ngiye kukwereka cyo kiri muri iyo sanse, ntigikwiye kugucika. Rero nimba uri umuntu ukunda kugura imari zihendutse, iyi ni karitsiye rwose igerwaho, icishwamo imodoka. Murabona ko ari muri site nk'ibisanzwe. Iyi ni imihanda rero tuba turi tugendamo ya site. Reka tukugeze kuri icyo kibanza, kiri imbere hano gato cyane. Ikibanza ngiki nk'uko uri kukibona, ni ikibanza gihera aha duhagaze kikagera ku muhanda. Nk'uko muri kubibona, ni ikibanza rwose kinini kirengeje mezire zikenerwa. Mbese bishatse kuvuga ngo ikibanza ushobora kuza kugura, kugicuruza bikazakorohera, kuko hari abantu bakunda gutura mu kibanza kigaragara, kitari cya kindi kiba gifite 300 gusa, ahubwo kiba kirengeje 300. Ni ahantu heza hatuwe, hari muri R1 nk'uko twabivuze. Ikindi hari bya bikorwa remezo byose bikenerwa kugira ngo umuntu ature ahantu. Reka tuze rero tubagezeho n'izindi mari zo nakagaruka hano mu murenge wa Bumbogo. Mari zo nakagaruka, murabona ko ari ku muhanda neza. Turabashimiye rero kuba mudukurikira, kandi mujye mutanga ibitekerezo byanyu, tujye tubona aho duhera tubafasha. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.